lapha lokuzele esuka la engayizanga ayiganyaza wona yayifihlelwa lo ndaba esuka ayigebenza seqalileke amuzwa seqalileke idokotela seqalileke nalento yakhe le njengoba ngikutshela nje ukuthi angafodeki ezweni ngeke uzungenzele lutho namanje hawu yimi ngisho nje yimi inkosi yimi ungayaphi yephi kodwa yimi inkosi ngoba akuya nje mfowethu singakakhulumi kakhulu ungaqoka lezi impahla njengegqokile iqala ngingakunika isikhindi bese ngokuthengela sakhe iskipa yabo imjini le iFabian lesi skipa lesinu malini statue istatue ya 4000 istatue imbuzo 4000 imbuzo ezo4 ongangitsheli mina ngamaFabian lawa athengwa ko anti la ko anti ba anti ila order online ila maFabian athengwa ko anti lokuthula lawa bandla kwabo 300 bana mkhulu abona ngitsheli mina ngala yabona leli sokisi leli Fabian le yodwa futhi mangikwazi ugqokisa osila khona futhi ayike into engeke kaFabian happy customer la anti lokuthula mina ezami impahla ngithenga online ngithumela usize special buyi impahla fanele blue uya 3.5 yazi ke na lwashwa idollar ngithe order online ungangitsheni ngalezi zodwa la yamashayeleni okwamaFabian la ubheka icaleni into engizoyenza ngizovele ngithela amaFabian odwa bangiqeda ukuthela amaFabian odwa bese ngikuthengela nesulukesi elihle elibizayo legushi lokwalayisha bese ngikuphi imali ke manje yokwasha nje kunike nje kuhlala nemali yokuyiwasha impahla zakho ukuthi njalo nje uhlezi uyiwasha zowasha endaweni ayibuka asibaxoshebla ngo100 rand ngoba ubeli baqoqa nje ngoba baphuma yona abayobhalanse ngayo le khuleka ke la mina angi-affordeki ngeke ngitshele ngayo amaFabian wakho abonakala nje la othenga flat mina ngu15000 mina ke uyambona 15000 istatue lesiyinkinga kodwa istatue ayabhitha phela angingekho sabhinqa kodwa ke mfowethu ufuna ukuplana kahle uthola usuku ufike nje ngikufake noma eBugatti ngufake nje eBugatti ke ngikugqishe nje uphuma uphethe imithwalo ngempela kucaca ukuthi hayi ibizothenga le ndoda nawe uhlonipheke nje ube indoda nje ugqoke kahle njengamezweni hayi kodwa mfowethu ugqoke njengoba ngigqokile nje hayi kodwa hayi ngeke usagqoka izikhindi impahla zingaphelele ngeke ungenze lutho nina iFabian nje ngeke uzibize ngendoda usagqoka izikhindi bambe nako okuncane hayi qabene bambe lokho okuncane udlule endleleni ungenzeli ngoba ufuna ukubuka mhlambe ngoba khona abanye bayazi ukuthi imali yakho yokugcina yona manje obhalanse ngayo yona balance ngayo sobe nje hayi etime ngiyabona ngeke ngize ngithatha ngoba etime usenze ukubuka